Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Uhedo jong Shipai India lede Chief of Defence Staff General Bipin Rawat la Khlad na si balang hadin mga helikopter ka bolo syong kalahap at kemding wat pra lingkot lingkai. Ringkat badu General Rawat ko kurim jong u ka madhulika Rawat kala Khlad lang bat khatwaingot ki weipat ki Shipai. Kene ke jingja kala ja kat bau General Rawat la thmu benlech Defence Services Staff College Wellington Nilgiri Hills Tamil Nadu mana jingkren siginoi kai bat bapule hagane ke jaka nrei hakapor kumba khat arbaje min sngi ke helikopter ke balakit yu ke badai ke MiG 17 V5 ke badan khalaigut ki breu kalahap hajan kunur Tamil Nadu hagane ke jingja we Shipai blatip kum group captain Varun Singh ulah bin saujur ba udang don apdeng ke jingsha sumar military hospital Wellington Laban kedau bu General Rawat udah Chief of Defence Staff baningkong jongari buat boleh shimti kani kekam hadin bola syakri kumu hedu jong Shipai ringkau gari India lani Chief of Army Staff.